na kinya akariponte pa muci munene jwa Nairobi mbithiro ngipo gwata kogeni bwinde kiri nteto cietu cia Meru TV ogoro bwana arua oni bambetaga Dennis Mutuma mbetikire mbithiro ngigutamburikiria mantu rajethirite jagitinda ntere mwanya mwanya na aria andiki beto bande to barikitie na kwamba kambe gutigira no kwamukira ripoti izi ora chikwethirwa shikiumira ngikurikania into kwe mwaketi kena kane mathaja makaya kija tigere twithirwa tugitonya na gutegera kuungwa mauri kwa bamaba mawaziri barabara ikitie na kuthurwa ni governor Mutumanto Ithingia ni gikaro kikethira gigita na mbere ntuku egoro ndene ya bunge ya county ya Meru ni kamiti ire kethira kithojaga tongere baba ikethira tongere tene speaker Ayubu Bundi na kwire na kurikania kairi kuthojo na kuungwa mauri kwa CECM baba ba Meru okethira kiona mubango juju imwe kwa imwe aja ndene ya Meru TV onba betaga Dennis Mutuma muthomi kwatanana nani kumomambirio monka muthia tukambire nate antu amba baire bawamba bongombe ni bethirita bagikiro mpine na gukinyithio ndene gituo kia polisi kia Lare na bobo ni nyuma ya askari bagituo giki kuthithia patrol ntere cia Boathene Ndumuru na kinya ntere cia Bulu arakorari na wamba bongombe inya kuringana na mabitha baba ni barikite na kugwatathania ngombe ithatu arena ndibetete na mbere na gucwana na ngombe ingi imwe ni ikarikare thiritwe rikiariro kinyane sub county kana deputy sub county police commander wa ntere cia Gembe North Royce Kenneth Mark Bitok mukiri wa Nkonja arina rugono ru athwani rubele barani antwarume ni bekiri mpene amwe na ngombe ithatu ira barayete na indi bekituoneke polisi betereta ukinyithio ikongoleo bia sheria onto munini wa Uspindinwe Mark Bitok akoyerete. Tulikuwa na patrols sehemu ya Bwatine, Ndumuru na Pulo na officers wakati wakiwa patrol walipata habari ya kwamba ilikuwa na wizi ya ngombe ambayo waliweza kufuatana na hawa majangili na wakaweza kunasa hawa wakiwa majangili wawili na kuweza kupata ngombe tatu ambaye zilikuwa zimeibiwa. Oriu akiari na wese na kuromba mwingi bombe kwethira kaita karaba wata taarifa akethira bakiringa ripoti kenda mantu yayo mba kwethira yakithia telo kureo. Tutachukulia hatua hawa wako ndani ambao wamekuwa wakihangaisha wafusazi wako nje na wananchi. Tunaomba wananchi ukipata habari yoyote kuhusu wizi ya ngombe waweze kuwa wanatupasha habari mapema ndio tuweze kukabiliana na hawa majangili. Kiripotera Meru TV kumalare beta mukiri Onkonja. Tukirekana na ripoti ya mukiri wa Nkonja tutegera ripoti ingi yagiotongere ba county ya Meru ni ara muthenya na harua bunge ya county ya Meru na bombera kuthera bagikurukia muswada jo gutigira witi na mbere ba county ya Meru kana ire ikeneta annual development plan ya mwaka jwa 2025 na 2026 bakiare MCS baba ni bogete ati ni bamithondekete na njira ire yagirite nikendega atigira ni gutetheria mukari wa Meru na njira ire ikubatara. MC Mwitonga arina rugono ru Antukwena arua assembly ya Meru ni umbite kwithirwa igikurukia mswanda jura jujekeneja annual development plan o iria yumba kwithirwa ikijukurukia o mwaka kubangira county uria ikomba kwithirwa igita na mbere na MCAs bakiaria ni bombite kwithirwa baikatha untu buria na bomba kwithirwa bai na jaja jakuga marieto jakwa mbita wa mheshimiwa Harun Duranira MCA Bogeta East na chairman wa lands na planning ndene Meru County na arua katukari na tukari na mswanda jo kurukia the annual development plan iria ithitha itumikaira kuthithia budget nonto every year o mwanka junde itwethera twina gintu twitaga ADP kana annual development plan iria twethera twibangira county every year so na ndeje era tukale na arua NDP na arua ne kubangira mwanga jwa 2025 2026 jora jukambiria kuma 1st of July this year kirende deliberations jetu jionde NDP yetu ne kinyire andene ya assembly cheredi kidogo no tudaito batikuza twali kaniria ayo but oni na committee yakwa na the na ntedhere tu ne entire assembly
iturakarire burun tuko na muthenya twa make sure document yo tumuthithia kenda budget yetu itigeja gucererwa na nde kumira au tugukurukia ADP yetu na kuma una nde tuli hand over our documents kiri committee ya budget kenda nayo itambere na process ye wingi na nde na makiri ADP ra twathithia twamithithia igikata cross gutethia antu ba Meru bonde no tuteria kinyemwe igie machibitari igie machukuru igie barabara igie agriculture na ntere chionde de ijikabitwa kabisa grade P yetu ibwaga malito imutuma Patrick MC Okisima na majority rinda county assembly Meru ambuga ibwaga tukoinjaga na aro ira twatinda assembly chambers toitango ikatha ira chukani mbere yetu nyamere okariyo yukuruka NDP ni annual development plan ira na plans chia project ira chionde ibangito gwito mwaka jojo na tukumikurukia na tumikurukia in time kenda watu tubakoza tuna budget gitara libetere wadi wa Mikindori wadi. Na leo tumekuwa na kikao katika bunge letu tukiangazia mipango ya fedha na matumizi yake ya mwaka huu ama mwaka wa 2025-26. Na tumeangalia katika vitengo tofauti, kitengo cha naru akiri misoando era to kare ayaja kwamberia kubura ito thithagia NDP rikata cross Meru County on the not no uniform budget na unija chairman of planning no need in charge ya municipalities na inyao naru eje to gukurukia IDP ya Maua municipality non to bokenda ninge jiomba kwewa mbecha ira onaru eje to kurukia Meru municipality IDP ya aja Meru so ingwethikia nande iga attract funding ye nene mono twirigirite kumakire NGOs FAO like FAOs European Union na barabangi donors barabeja ga ingwethikia nande ndene ya na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitongangi kuripotera ndene ya mutindo wa Jwakangangi Assembly Meru TV. Tukuma ndene bunge ya kaunti ya Meru twerekere Monka kaunti mutoriane kaunti ya Tharaka Nithi nerea akari bagi koyo kiandia ndene hawadi ya Marimanti kiri kaunti ya Tharaka Nithi ne bachumirite na kumeneria bonene MCA wa Nterezi ni kiraba kuga ni kuthukanga kwa barabara kagitene ukau ni bonekene kwethira bakiromba MCA wa Marimanti wizikene ta Kennedy Kamunyo na kumwira atige kubatezaniria na kinya achokere Nterezi nikenda akethirwa agikinyithia mateta zao kiri governor wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki otore ba muthurire omba kwethirwa akithithia akari baba bakiare kagitene karaba kwithondeka ira barabara izi nibogete na bagukurukira kagita gakomo sana na mono gwitithia na mbere biashara ciao gutumira barabara izi ndagara baiguna na ethirite agitubangania riboti una njira entarero kari na tori bagikoyo kiandia ndere wandia Marimanti bakuthateikira bakugikothokanga kwa barabara ciandeni kwa ndeni into kiria ndigitumite babumirie kwithondekera barabara ino bari bongwa nyamarire nontu bakurutha barabara emundi twebumiritie twaugaga turuthe barabara nge tuyaga tukigwiranga na nthiguru tutionaga ntu bakuya gututethia batwathurire emuchie batituonaga titonyamaritie uku tuya tukigwiranga na bikibiki tukiunekanga maguru tuone mundega twete bunge maragita mationekaga maya gututethia na gaturimirwa menda magire bantu akugendera kuyu atongore batuthurite bonthe batuthuraga ibaya baturomba kura baturomba bathi nogu tutibonaga lakini mbere 2027 no atubene ninto la wewe kuyo tina kura nyinge iba nintura maendeleo ubagana ninto baina thina nyinge muno nkari tikinyoko ana mtakarutha kamurano na kana agachere bikibiki ekamukamata aba jumete kuma ukuthongera kuma gwanta mwabo kathongera nyonjira yera jumba kuthongera nto ba kurungu bakibunga kuthongera kiboka otie drift yake to yakwa kiyara drift go tweka tie muntu kuma kibunga kuthongera gakurungu ambo tomenjira kuthimura muraga agatumenjira no nega tomeka tugekithime ba maguta aga tugekira kira gento ronto no SSC ya kuthi kiboka
agaba kiuga kuthukanga kwa barabara ni gutumite bomba kwithora bagicoka nyuma na kiuthi na mbere muno kiri biashara wa manangeno no kamati teno ekana kinya kurotha maendeleo utie bantu kale kurukira bakana kuroba muthanga toju utie bantu kale kurukira abuto kaure tigore bari oria kato tathurana kana nkaberi bathuranire pengine bukaya kuruthirwa lakini kia kiriogo ibaye babone babaririe na babaruthire maendeleo muno muthanga barabara no bukuone ne munthi no twaruma no muthanga lakini thaino tirorie kuruka na twaruma muthanga mbechi konekana lakini tori mbiere ga turimira thaino njira baba atwagitagira baingi ibaingire utiona bantu kurukire munthi thiroma muthanga na muthanga kiroma ni ntukithaga ka muntu ugina gakari wa chiringi 600 na county ni kiona mbecha eri to kuria MCA wetu ikorire njira chietu cheingura chionde otiende ndura wetu emundu kayabanga kuthungira kwa muntu na ukathungira njira ya gutuika nanga muntu kathuka muraba indomia ka barabara nkuruke barabara eno yumete kuma barabara niera nene mwanka ya murambo turi yakinyokete muroni tioto tikona bantu togendera na totitairwa roje murwa mukorongo na totitairwa roje ende bagitambito MCA ogontu okokenende kamunyoko ebumeria na kubathondekera barabara ino amwe na maendeleo mange maraba kubatara sie na gitonga murugara MP nerwe naje gikojo Anthony ntera maendeleo bobonge bukirema nintibege to challenge nyingi mono cianto etwera MCA wetu atere naje one thine twenio wewe na tutume tractor muthomi njoka turakwa na tume tractor ichienjaga tukwenja kunge kibunga ichikwenja kathura ichikwenja na ichikwenja lakini wewe tukekoti otona tractor no twathurie thaino development ya county yena nkoroke mianka thaino thite kuthiria mianka 15 lakini tukorimia munde twekabunia tweko kyandia gento ya county twekatuga gwa kimwe tiroje roji rwajire pipe chare miokoroka metaro tigeto kariogu minda yantore yanjure roje pipe chare miokuthonga no twankare tiona bantu okurukira enda kwera kamunyo na ya toremera barabara itu twinyire na ya toremera barabara no tuone kana tokona no marangita makaja gututethia naga tio wana tokona mendera matithongera na gweto twatorire tutiona tomagendera ko itu amuchia tokoromba ito nchoto tethie otoremera barabara ito no tuone mworoto tuone gwero tababange kuma gikoyo kiandia wandia marimanti kichuka mungia kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna kuma ntere cha thangatha ntoreu ya gikoyo kiandia tuchokera monga kaunti ya Meru na twerekere gicigo bunge gya Tigania East nera akari kuma ntere cha thangatha ndene gicigo bunge kiuga Tigania East ni bachumbirite na muthuro jo munene na kumeneria MCA wa ntere izi uroizikene Elijah Kimathi na babo ne kumane na kuthokanga kwa barabara ya kuma ntere cha Githu Monka Nyankine uringana na akari baba ugete barabara izi ira ya injerwe na gutigwa itena maram kana inyete kilometero ya gwitithia roje nithiritwe igitweka mpanga kiribo arabatarite mathina kathumba zaraba gukurukira kiri barabara izi bakiuga gweta thokone ciao kiri biashara gwikia aje sibitari na kinya ana gwita cukuru ikwithirite gukibathangikia areba gutumira barabara izi Elia rira inancho kianda ringi na methia kwa luka nkunga Elia rira inancho kianda ringi na methia kwa luka nkunga rira inancho kianda ringi na methia kwa luka nkunga ne kariba thangatha gicigo mbunge Tigania East bara bachumirite na muthuro na kumereria MCA Elijah Kimathi ikira bagua na twekete nthata ya maendeleo kuma na kuthukanga kwa barabara kuma Nyakine Mwanka Ithu birabi turiaritie ne muse o twere kura ya Elia atinende no ntune aturire aturimira njira aya tutemera mitaro ekari ya otweka ya na miku yitaira batunya ote mwana kilugiraku mama wengwa okwa ya wenchuluve thai kuru kauni batu tuna minoga Elia aratuterere turantu Nyankine atwenjira barabara athukangia aya kuwa kande ibao ageta ntuba mindia ageta bonga luko nyumba akiwa akakomurika barabara uruare gatumurikite barabara kuma ko Githu Mwanka Nyankine Githu Mwanka ko Nyankine Mheshimiwa Kimathi yao sieta Elia
imuntu turaetiketie lakini mwankira thai turaira kona ikiroria kia orongo nontu na akacirie antu bariungu akainja barabara ya riungu na mwankira thai kinya na ariunkuma mitandao ne kona na kia barabara ya riungu yenji lakini kankwire thai kinya muntu akarikia no kwa riungu kimba kai kamata wana mwiri batu turenja barabara na thitangi tukithika mitaro ya enjero ni lia hata turetere into bibi antore batu na torererie buru toteminya weta sangatha tunere inya totemio tora kuna tenjera ni mitaro incharicha chikunekete mitaro batu bira to kwenda batu to bethuru mesimu wa to Matthew torenda yena bumpala na tractor cia ira utumira nara atu enjera barabara bobo ano ringana na kariba barabara ino tukite Kinyamara kirimo muno kirana baba ito skuru mono nyekuru baba kwethira bakio atatu ana bakithira bena kaita ko mukumba kwethira bekinyende ne chibitari kinya mwachi agachua batu gatukwaira twana twetete cukuru nega tuwekera mongo tuwaitithia mwana twachokera ngwe na twana twethatu niko chokera maita thatu wetoria kianda cukuru ende batwe ira tukwenda etotethio na njere kenda tona toto twetabo wega tote kwenda na beto barathina na chiari thaira boka matana icio thacia kuruta ngwe cia betete myundrene njira nyo njira wa tuthukirie pio Elia tutwira kama anto baturo kama twa na ituro bete kuthikwa mtu akua yongo kaka mataona ituro urari mabarabara wa melansi ukauwa urauwa wekira maramu na no rongo thai barabara ne utore ko anto beto nyanto thingia walelie wone urongo bwelia rongwete akauwa nekirete njira maramu na no rongo thai anto atokamata ne turo ntona ara mutindwa muntu nyankine kana thanga thageta no era wano aba muntu reta wa kithanda inbua ta wana mutindwa no nto muntu empare tono aro kinya county etere arethira kawire na runyonto arauga ka kuonka kankwira kwina mwanya yo muntu ronka na muntu kama kwa wato kwenda kuria muntu ichio kama akame akundie mwekuro ntora akame akundie mware ontora akame akundie muthaka ontora akame akundie baba beto na bamami beto nikenda twithira twina utongoria bura butina mpathu makanene atia kariba wombete kwithira bakithora no akauwa ati kumelia ri kumetene mamdege utungata bog momori bwithirite bukithuka ndene wonde thangatha cibitari anene ndene nteru cibitari kuna te gitweka yotheri no ntwetindaga na kinyangarira ri cibitari igita methone ya Elija korobari to nabo bakura thina bakuinya bate kuona gale ko bate ambulance na eterenio bate no mekindori tote na makuna te cibitari nkue atokuona beisi yenye bikibiki etokamata kela keke abwethiro ya kombolangwa eteminya weta muntu ai tu to komurega nane kwa eta ya TV na kamata itararo nyaba twitonete thinenene we mwakoro kenda inya weta cibitari kunate uteta ureta weta gobithiro ithimi watomwa mekindori no nto Elia inya na atomere nya ambulance iraita eye yantima loi oti ambulance ekunate na inya kunate ni abati kuirieria nyinyo ntonya kana kaka wata monki nio abati okaikangia ka wandra watima loi ende Elia totio mwenda thai batwe nara betoriongo inya mtu akwa ni simba twekaira ituro twakamata twechinchira irwirora rwa simba tima loi twombwa imethio twangare twaikia mtu cibitari tima loi torera twana njirane nau ekoro ikwagairwo Anthony nyage twana nau barabara no nto murimo yura yote aibo tima loi ekoro enda nkauga kiondo kwe Elia kakimenyerere sana kireko twekeretie aibo tore ekoro uringana na bwa karibana ndi bethirite bechete kamwana na kwa bagetha bakirita nthata weti na mbere ndene ondio na guchitia bakethera bagicho MC ongi ora komba kwitha kibaritira ngwe Elia tukwire wote kumenya ngwe cia kwiro kuruta wethetia barabara sarani yo tandaca itamba ukayoka thimira antu barabara watutiire kariu Elia nkwire to launch te muntu ngeti wenka ibu antu beto muntu akana na twere thina arumire nyethe ate kumba kumea miankekie Elia kethea ote kumea mantu ya manifesto ekwira wandikitero batu utubuthiria turi antu ba community wetu tukwenda ringi kiripotera Meru TV kuma tiene betanda mzimuturia wa Thirinja tugitana mbere na ndeto cietu ni ati Mutuma Salesio thuranira urene muteteri o kioto kio mtu atandene county ya Meru
na acumĩrĩtie na kwarĩria manto jegie gũcieberia kwa JR Marete kĩrĩ rwĩro rũkũrĩra gĩtĩ gĩa CECM. Kũringana na Salesio ethĩrĩtwe agĩtetera na nkuruki kũrũmba gavana wa kaunti ya Meru Mũtũma Kũtoithingia gũtegera na njĩra ingĩ ya mwanya JR Marete. Nĩ arĩa Salesio onekene kinya kũgwata mbaru Joy Karwitha ora nandi ni wothurija Minister Miunda aja ndene kaunti ya Meru na ora ni umwe baraberigiri kwethira bakiongwa mauri ntuku ya igoro kana ntuku ya rujo ni kamiti iria ikethira itongeretwe ni Speaker wa bunge ya Meru Ayub Bundi. Bobo nebuge Basalesio thuranira bara mankwenda gucokeria mtu gwitwa JR Marete nkatho ni untu nara prove is a gentleman, a patriot na mwanki jogwa kana jo mwingi ndene bore akira goto bore omba ku withdraw formally kenda akariba bore baya wakanya bethro bena nominee wao ki cabinet. So nkatho muno ki JR na mbere governor ethithia ri gukona JR athithitio kamuriro na kwona ni is a true patriot ate selfish interest chiawe ni chia public na narekire interest chia ntu babore mbere. Njoke congratulate Joy Karwitha ni ntu bakwithirwa nominee wa ku replace JR Marete na mwira kaigwa gwa ijaraja kwenda in the social media te itakuveti mtu antu baraba kamuveti ni county assembly na county assembly kathingata facts iririo itukwa na allegations ikimire nyingi cia kwithirwa ati akirwa imwamba wangari case iria yongo iturathingatia twethira it's a case ya fight out of malice nonto mbere ma ngari iria kwirwa na yete wetwe an agreement, sale agreement, no signate that sale agreement, no ewa nenkanirite mbeche chia deposit chia kugura ngari iria na number 2 case iria kia raisi out of separation yawe na murume ntiji na antu bakurita mantu ja family bajo tonyithia gwatuika imantu criminal na gwatuika kwe mtu wena issue igorora nomination ya Joy Karwitha atekwa vetted ya assembly na arwa kana rojo are vetted next week nionto lazima kuthokwe na public notice kuma county assembly ya ntuko ingani kwatuika kwe mtu wena issue simply eta ke law firm yene wakiri andikirwa affidavit na wena manto jana facts jana uma wikirie clerk wa county assembly receive ntuko iraki aba kiveta kwa next week on Thursday wetwe ore is opposition yaku na wana nkanirembi counter reaction ya facts irena chio Ankurikania kaire kuongo mauri na kuthojo kwa mawaziri kana kanjo ya mawaziri irerekete na kuthurwo ni gavana Mũtũma igukethirwo kugitaka na mbere ntuko ya rujo ndene ya ikarobia mbunge ya kaunti ya Meru mutaratara junthe kana mamtujaje jondo kethirwo keja gwataga imwe kwa imwe gukurukira TV ezi ya Meru TV. Twetara mbere na riboti yetu nterechethera kanithi ni ara akari ba tauni ya Chuka ni bachumirite na muthuro jo munene na guteta ni kiraba kuga ati thirikari ni thiritwe ikibakurukira kire mantu jangi o andikani kire muradi jo nyomba cia mbecha inini mono ta affordable housing murandi jira jo thirita jogeta na mbere nterezi kuringana na akari baba thirikari yari kubekira wirane ati murandi jo jo ambiria kana nyomba cia ambiria gwakwa anto baraba kethirwa bandiki kiringo gecia wa kibo nyomba izi bakethira bomete nterece Chuka ende nande akariba baruga anto baraba andiki batiumete kinya akue na ntere oyuche Chuka nyara nande barombete mujumbe wa Chuka igamba ng'ombe Patrick Munene gutonyera na gutetheria mbeo mbethe banterece Chuka nikenda kinya bakethira bakiandikwa kire muradi bo wa kibo nyomba izi irachijekena muno ta affordable housing. Kariba Chuka muno kuma ntura ya Kaigoro na aranyomba cha thirikari cha affordable housing gwakwa ibebu mirite na muthuro munene gwa kiraba kuga thirikari nene ya ugire antu baraba kandikwa gwaka nyumba ino iba kuma ntereire igwakwa hinde bobo tigukarika ndeni ya gicigo mbunge gya Chuka igamba ng'ombe nonto baraba nenkirete wire no iba kuma kuraja taugite loko sumego mali 70% mumange enuenge wire 30% deute bukuri nitukwenda kumenya niki gitumi tukugo tuli amakumu no ni kwethwa tusangitini tukasa tugetua ID mama magasona tugatigwa ngitini within 2 days ukegwetwerwa umundu gutina wira cokania nga mugasa ruyu twasa tukethira sonirie antu engi muno anatima guku ni kabilas lakini kwina kabila engi muno ku wathi kutara antu mama ri wira ni
ni antu makurasa utikona antu mana kawa tatu tu antu masuka gukoni tukurigara project ingioka itulanire twatea kutuika tetu beneficiaries tubaterie kwithikua tuyo tu antu basuka guku tukigwataga 70%. Bakiaraniria na andiki bandeto baugite bamwe bago ibandikito wirani no ende ibabutirwe na wire no eranenkerwa antu bakuma kura jana kaunti ya Tharaka Nithi. Arimwa kwithirwa ni maumandikagwa twacoka tambia kuruta gwanja tukiragwo guti wira no kicuthagiria kundani kona kwina wira na ena 2 weeks. Antu baba ingi beguku ni ekamba ni ambaluya na tuyo twe guku ni tui antu baguku daino mtole ayokaga kuyukania foreman ule ayukanagia ayukagia mtole akumenya na akimulaithaga nkinyothio akethi kwate gukumenya ati kwa wira ile tuyo tatwire twarutaga wira na foreman omukulu titoteona wira wetu ni gukaga na twamenyerie gukaga tukalaithangiti tugacoka ara ende batumite ntumwendi tokire mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene na kumuria kuthingatira na gutigira wira eno ekunenkerwa Kariba Chuka kiote antu ba Chuka ni twipa twagauka kwaria na tuagitwiraga 2027 ninkwenda butonya ulaini ni bondule bonsokie ntwike mujumbe enu wa Chuka Igamba Ng'ombe constituency na no tutukamuthura kana tuge aende nyumbani riu kioria giakwa kende nkioria antu baba guka kuruta wira gukubage kamba bana uko saini cia bakiva kanyonyo antu bau ni baba kathi kuthurana bego ko Chuka baba kathura pato kugatwika tute konsindiwa wananchi hapa Chuka tuona kuthurana kwa no tuge tutethurana anjue Chuka sasa asipofuatilia hii maneno ana mbahati Chuka hatutamruhusu huku anaongea anafanya mikutano huku hata kama ni stage tutakataa hata mjumbe wetu na mahali yako amfikishie hiyo ripoti anjua ya kwamba sisi tumekasirika na tunataka kazi irundi 70% locals 30% watafute mahali watatafuta sisi hatuna shinda na okethe kwa tuti tukandikwa asuka baba ange batwika pakandikwa tukethe kwa twebeganire bakiuga wona muthenya wa Jumatatu kiumia kijite wakinya Kariba Chuka batandikitwo wirani eno bari tayari kurutha maandamano makire na gutigira gutire wire kathi na mbere bantu agu kuma mandi ukegua mheshimiwa utegua utitogura twindire ukegua kiona ka change ona nginya ruto bari akamenya Tharaka Nithi na alume deadline ni mandi kwethikwa gutina change ona twitwe antu no tuthure tukauga na tu no tuthe ka peaceful demonstration kidogo bamenye nginya Chuka ina antu babekarite kubekaritie tura riao demonstration kutiroga rutwa na ngitino watu wakula hii site ke kabingwa anakabaru twase kolonchi ringi kiripo Terameru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa Mbogo. Na riboti yu yegie mateta zakari Bachuka bagitetera kurega kuandikwa kiri muradi jo kibonyomba chia bei enini irecizikena muno ta affordable housing niye gutwa kanyaga kwethora tukiumagaruka ndaika inkai sana ugata kuraza no ntuni choto keretana riboti inyingi nkoroki irio riboti yegie Rais William Ruto gukungwira muthia jo mashindano ja drama festival na Antere Chanakuru. Msimu wa kuvuna chapa na Tatua Tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na Tatua Tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 150 account Meru TV.
Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. Ndani ya mpango mzima wa Tatua Tatu ni kuvuna. Wewe unacheza na unavuna. Wenzako wanacheza wanavuna, wewe unangoja nini? Siku ya leo ni siku ya kuvuna. Niko na mshindi wangu ambaye anaenda nyumbani na hii mashine. Hii inaitwa trolley machine, yani smoky trolley. Unaweka hapa pasua, unaweka hapa smoky, kila kitu. Inakuja na mavuli yake, usichoke na jua, iko na koti yake vizuri. Everything good. Unaitwa nani? Naitwa Gilbert Kiptarono. Umecheza Tatua Tatu kwa muda gani? Imekuwa mrefu. Umewahi shinda? Mara kadhaa. Mara kadhaa. Mwisho ilikuwa ngapi? 300. Alishinda 300,000 Kenya shillings. Hiyo 300,000 ulifanyia nini? Kwanza nataka kujua kama ulitumia vibaya ama vizuri. Nilinunua shamba. Ulinunua shamba. Sasa hivi kuna title deed? Niko nayo. Umeendelea kucheza ukashinda hii? Nimeendelea. Sasa mpango? Kulaua mayai sasa. Naambia wajeze. Ni rahisi kama 1 2 3. Vuna chapa leo na Tatua Tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ire kwenda. Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Mudhomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwankamochi. Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo okorokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Mutegeri wa Meru TV nkukwata uganitwe tanambere na nteto chieto ogoro Bonarua. Mujumbe wa ntere chia Mara Kareke Mbiuki akeria muthajanya na aruka gitana karaba kuriongete ndene gishigo bunge ge South Imenti na ugete ate bobate kumakwa ni miario ya ore ari munini wa rais Rigathi Gachagua nonto ni baije Gachagua gute thirikari ne ari ni ari Kareke Mbiuki augete ate ari na witikio na utongeria amona uritingogi bo thirikari ire tongeretwo ni rais William Ruto. Kagitana kau Kareke Mbiuki na ugete akethirwa ari mo bare bakethirwa bakirwira gitikio ngavana wa county kana kirigete ngavana county ne ya Tharaka Nithi akiuga ari na witikio akariba county ze bakethirwa bakemuthura ta ngavana kiri mwaka wa 2027. Jeff wagituma na rukonoru akiaria mujumbe wa Mara Kareke Mbiuki ari ntere cha South Imenti muthenya jwa Narua na ugite boja thirikari batethira bakimakwa ni migambo Gachagua ethirite agita kwa kagita kinyokeja kwithira na kumeneria thirikari. Ntukujia mheshimiwa Gachagua ni jiathirile na aumiria kana twamumiria na kulinga kurira twaringira kwera tutina imani nawe ni athire saidi ile upinzani na gutibu upinzani bukalola guku na miji kwetu ni kura gwimwe na opposition koguo acha endelee na matamushi yake akiuga Ruto must go na egwete kuligia president William Ruto kuina mbele kuruta ngugi. Koguo wacha wao na kina Kalonzo na wale watu wengine wanataka kuendelea kufanya kazi zao za upinzani baendelee kutimta kubadilikia mtu onde na light ya
kwa ndeto ila kwaria nĩ arĩa nkũrũkia kuga thirikari ya Kenya Kwanza ĩretongeretwo nĩ President William Ruto na Kithure Kindiki nĩambĩrĩtie gwitĩra Kenya ngũgĩ ũrĩa kũbaterie na kinya nĩithirĩte kĩbaitĩra gwa kagita na nĩkĩa Kenya Nandi bakuga thirikari ĩjĩ kethere kĩatha mĩaka 10 na bakiaria ndio hiyo ndio bakwaria serikali ya William Ruto bado inaendelea kufanya kazi na bottom line kidrikali wewe kalilete kitu mutongoje dhani bande ndi mujumbe you know agenda ni ufanyie watu wako kazi no witanguge hiyo tiaga nto bako dibakialagia na inya na kuna kadhalika mambo mote makaromeo na hiyo sio anja kwetu na tutumba kuka kutokarigiriria mtu akidiuruka wasazunguke na unajua sasa Wakenya wanaanza kusema kwa William Ruto ni 10 bila break huyo mwingine naye anataka kusema angaluto mazungunguya wapatia William Ruto nafasi ngatidirikati tu adulanile na agenda ya kudulana ni kenda tukaomba kurutirwa service wega na kenda tukaomba kuona maendeleo thini wa county yetu na thini wa Kenya akiarĩria nkutanio cha NGCDF nacho ciĩtĩte na mbere kĩrĩ mbunge inene kuma muthenya jwegoro sijetu nibonde kwa na ndwali rwajiru mbunge golo tukiuga agenda number 1 CDF agenda number 2 ni NGCDF agenda number 3 ni NCDF mtu CDF ni watirite matula metu na bururi bwo tu wa Kenya in a very big way na nionjele idagwa ili shua ili agutambesa na Nairobi gakinya mashinani kwa uni tukolomba thirikari ya lakishe kenda mbesa yuja NGCDF tukaigutwika kurekererwa mbele mwaka jojo dirajwa kidhirikari mwaka jojo kudira by June na ilomba lietu ni ba ngangane bakinyo na mbesa ile tuvotirite ja kunenkanira tambasaris kenda na beto bombo gusoka sukuru pesa yuko tugomba gutwika list bunge kuma kiri mutongeria ujo ni atikiri kithurano twitite akaromba gitiga kwa gavana wa Tharaka Nithi na bo ni nyuma yawe kwa gicigo mbunge kya Mara kwa miaka 20 thank you nonto bakomba konenkera nafasi ko ndi mujumbe miaka kibao na tikawaida kudinda ben okedura kwa mwaka jojo kwa tamwelenge atabumbu getende saputa miaka ya kanane ya mwisho na mwaka jwa 2027 ngero mpagite kiangabano wa karatu wa Tharaka Nithi County na niko na imani tutapata nafasi ya kutumikia watu wetu. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Kere ripoti engenete mutongeri wa Mugongo Daktari William Ruto nethiretwo akiromba aciari amwe na arimũ gutigira ni bagukaria aritwa na nkurukia na bao kumania na ntaba mwe bara bakugeria kuthukangia ana baba na kubatumira kiri manto jegie siasa na kinya nkukumo akiaria Ruto no ugite weta mutongeri wa Mugongo atitikiria ana bantheguru ya Kenya bethero bakithukangwo na njira no iriku Ruto akwariteja muthenya na arua ndene ya ikulu irere na arenterecha na akuru agite na kara kugwete ugeni achindi ba National Drama Festivals iretete na mbere nteriu cha Nakuru. As a government, we have strengthened our policy and institutional support for the creative industry. The Kenya Film Commission continues to play a vital role in promoting local talent, offering training, and facilitating international collaboration. We have restored the Kenya National Theatre and expanded investment in film hub, theatres, and cultural centers. Plans are underway to establish a Kenya National Film Studio to raise the quality and scale of local productions. And I agree with the chairman that our physical infrastructure that currently we are undertaking in our TVETs, universities, and KMTCs, that also has brought hostels into the armpit of the Ministry of Housing, that should equally be extended to studios for the creative industry. And I will want the minister responsible to work with his colleague at the Ministry of Housing so that we can actualize the request of the industry.
Last year, I also instructed the digitization by KICD. Today, we have these performances on YouTube. I think it is time for us to have a greater reach and to even monetize further the content that is coming out of these great performances, that this should be available on eCitizen so that more Kenyans can have access to watch and pay for these performances, drama, and art, and more money can go to those creatives who are part of this endeavor. We are grateful for your continued leadership and guidance, which has enabled us to place the creative arts at the center of our curriculum-based education. We have successfully implemented the curriculum-based education, and we are now prepared to transition to senior school next year. The entry to senior school would mark the start of the pathways, one of which is the arts and sports science. Our performers today that we've seen would be excellent candidates for the arts and sports science pathway beginning next year. Your Excellency, we promise you that we will not drop the ball as we carefully and methodically implement the competency-based education. As we continue to focus and refine our implementation matrix of the competency-based education, the Ministry of Education will host our key sector players next week on a one-day national conversation, which the PS has already mentioned, so that we further engage on the issues affecting our sector. Let me also at this juncture take this opportunity to congratulate all the winners and all the participants during this year's festival. Congratulations. Asante. Onyesha mdosi. Mwonyeshe. Asante. Mutagari huu ni ukari mkiri muthia zwa mashindano jara itete na mbere ntere tena kuru mashindano jarari za mirongo itandatu na ithatu kana 63 edition ya National Drama Festivals. Kere ripoti yengine ati Patrick Ndereba uria ni mukari wa kuma ntere cheru iri rwalera ndene gishiga bunge kia Buri na uria withiritwe agitura kana ari na mawathe kwa miaka 12 nandi na bubu ni nyuma ya kwethirwa akigitwo kuguru ni mashini ya kugitanga mbao na ndina onekane guchumiria na gwita na mbere na gutetera antu bara bonde bari na mawathe kuringana na Ndereba ethiritwe akiromba akari hamwe na atongeria gutigira niba gutagagira na nkuruki gukaragia antu bara bonde bari na mawathe agitariria jamwe mathina antu baba bagukurukira mathina jaja jaria gutumira bioro bya antu mwingi gutumira nyomba cia ngoroba na kinya gutumira irasi nerana ndi arombeta atongori gutigira niba kuthuja njira cia gutetheria antu bara bonde bari na mawathe jaja. Patrick Ndereba nora ni mukari wa rwiri rwarera norerea kuitwa mauru yo yeli na njaremo ni Power So mwaka ya 2023 riu notariria mathina kathumba yara ya mwandamite kuma mwaka yu akiwa kinyoswira na bawe bongwa bya kuria ni thina yere na accident 2013 tika kwendi ndakariu ndari mtu mzima ndagia na accident 2013 ya tractor tugia turamba ndatharo imbeo ndagitangwa imusumeno maguru twa iri na njara na muturire jo garuka muno na ndegwe jakainya nduguru indura kuringana na maisha ora jansukuma umegita riu ndura muturezo murito muno mbere mbica kuja gwitikiria riu kuriu na riu kugeta kuri gite nyanda gereti nya kunyusumu na ringira girinya gwichurira lakini temana ta ukarani nontu nya ndugure kunyusumu uteu na ntete nya cibitari na ndageri nya gwichuria mukanda jo atuika antijura kwa kari lakini nyume yau ndejira kuja gwitikiria ni kugakaro inyanda tinda kungangana ni ugwa akaro na maguru ja ndagitiro na njara jati karo makairi oni ndene nya family ndina twana ndina mwekuru na twana na no ntiatiri tore kumbikika
sukuma twana tuguoja uria antu bangi benda ira twana twao mafanikio jameka na family utura muturire mwega indi tiaka kundi kwingugi ndita ira ene muntu tu ita ura wa kwingugi guchiritera no ntuntagete ndita kibaruga ndita mundene kinya gwako kungura ndino kana ya kuona uja mbeca ngaikambiria ukabiashara kana kinya wirchi atezi ongo pumumara nayo puro ndugaruga tito toko tukekichwa twakwa ngeta kuthiuruka lakini mbere ndathiguruka yana wirchi lakini no ntu barabara ici ndikuja gukura barabara cithuki muno ndakinyire amo ndambia kuremwo inya gwita no ntu bakumia ndathiuruka gukorwo te kumpuma utuko bundo te kumama akiaria ndereba arua Babakari ya antu ba mawathe ibateyanirwe muno na bateona Babakari ya antu tututize tu inyamba chire charo kitairwa o kira financial yamba chire charo kitairwa re mavu tutije na arachita otaga tawirchi ateje ndi nayo inde na muno nkethiuruka wirchi au na njara emwe ofuchi tuije kuri mbecha charo kitairwa county chomba ikuture kututethia kutukagurwa wirchi ya modern chomba ikututethia batu muntu chaoni nte komba igweta na kwina bangi bagweta na kirachi lakini no kana witoka gure ndukene othikira muntu ora umbo gutatera etiri ari tata airinga kerere kendo na kiriare tongere bara tu inabo muntu akwamire uzo muntu rote na disability no akaririte gitigira kina gituke muremavu ikyo ona public participation ira chithithagua cha kuthithio cha kwaririo ntu bukari kana bukari thirikari ne yetu Kenya tu twatengerwo kuteno tuiga wani batu teno tutarawa buru twitara twigintu kyo theri ijaka tutekura batu nawe akirikia ndereba na etete mathina ya moya yara bakulukira Bakari ya antu ba mawathe twiji na antu bena disability lakini wetaku kinya kirasi ki uketha kirasi kina stairs wachiuria muntu wina disability wina kirasi kana wina wheelchair au toka na chwe support ya kumwitithio support uko guchumbura muntu kuroka go support na rujo ambie kuria no enga atura mu support akitia tu itiara iragua ukauma tha ici nkeja kuma tha ici nandi onkari onde muremavu onkari nkauma aja nkathiuruka kinyaro viria aja ujo kuona kioro ke thirikari kuna bioro bia thirikari nyatho kona eroiri lakini nkauma na aru nkagwa to iaja ethro iku iaja kubwa mawaja ndogo kutonya kiorona kire ithina u niki mtu na disability kaba tututiantu yoro kamero yondo uye kari ithro itaunire ko kana eriko utiona kioro kiumba gutethia muntu na disability ndarigarire muno twe muchema nione antu amo muremavu ikaratasi ya kuromba atandika nthi guru kiorone ke thirikari ya county ya Meru tikira kitho kone gakoro muneana uri muntu areta atandika karatasi nthi guru muntu na disability atina maguru tauni ndio bai kuigwatira kiorone kiria kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni Mutagiro Meru TV ni ripoti ebatere nkuruki kwethirwa igetegerwa ni thirikari nikenda antu bara bonde bari na mawathe bakethirwa bate gukurukira kagita gakomo kire gutumira into tabi wethirwa kigwa tabioro bia muingi na nyomba ingi iria babatere gwikirwa antu ao kando aria kwethiritwo gugithondekwa na njira special ya gutigira ati nibakuthirwa bagitetheka kinyabo o tantu bangi utaura twira wa mawathe kana mawathe tikirumi Teta mbere na ripoti yetu na tutagerero gono romwanya ruria tuthuraniri ni mwandiki wentu Anteto Mureithi waba ndene kaunti ya Meru rieto mwigembe o mwiru itorito tukirigwa ko kagita gaka nene sana na mono kagitene kara kwethagirwa kuri na siasa nwije mwigembe o mwiru no nwije ritorire ritumairwa arutere rweko na niki ritorire mwigembe o mwiru rithagirwa rigitumirwa oto ne ukari nyambene kuma kiripo kia siasa bani niko waketa nyambene baba inge batikuelewa nyambene ya twere kariu ni kwari na kiroria kieta wethiria kiari ntura itawa mukululu kinya ende ne ko kalule ka uja ka toka bakai ndoro acha kama ile kalule yake kiroria thiria na ya mwana Murungu nwe wa rasia kawa njambene kya kwathranwa njambene kaiwe kari ya kwathranwa kiroria ta thiria ke nao kwe mwekuru no ta sabai kibosa ni wale aitika chobe kibosa no na racha no kawa njambene tukakwa bela kungro na siri mabia njambene lamye ke yakwe yakana ngombe ile chankaji ke yakwe ethiria unona nawa ni kuona ngombe ile melungu ike ya mwije wa ginyanga na sie ikathire kieto ko
newa ni kuona ko kukethwa kwena antu bakuina kinyana nyuma ni mukuru sana wa ale mukuru wa Icunge au kuona antu bakuina nyuma leo kwa yeisha kunya nyuma itare guo bibia da bile kwene yaudi nkibata na renta na nkiro si antu bakuru na iro ya antu baba nini batale bako ya bakuina kinya konfu batale bako ya kwa yei kunya kanisa bibi tare bile ya evile uno wa tere o nkariari yanga ngona mantu yangu ona anji ngona njoke njiro ekeyera mwiri onkinyanga ekeye kathio nunkanja ambene yonde njoke njiro ila mirware tore orodio isiura nigeke tomato siura na leo nikawa o awa tere njoke kuthio nunkanja ambene enanto yeto amwanga yayo ikemera sianto sete yata ikameria bangi oya kinya anto yata ikabawe kameria bangi na ntorere weto ware nyonyoni ketho ikume oro siena makuo itokolela swa nyonyoni kana irenthi itokoina kana irenthi rware ororia boute bosiora ewani mawa nyonyoni tesichora ningilo bilo kuna pesa stima mbele mtu mkuru wewe ataka vile akiona stima irembi na leo wakati ale nyonyoni kwa ndio ile bunu bota bukioyora nyambe ni mwizo yo mwizo ya nyambe na yo no ndro sio anto wato kadra no ayo tiania nembe niko baita kurutira siongwana ya kuorora murungu ngerre okay akuibwa video kore mbombo ke dore ibwa kore kemero amero bawa ororingo ingayera ringira akithi tutiania na kware aro ndakano ira tore kamuni kongenta anzi itana bakorwa barua ngololo yari batora baike matumo euro bakora limbe batora ndakamutwe peke matumo euro nanda kaje murungu yakinye ndio arabo maro ne bara oro bara unango bara konjo bonza bara kaba yanto ba polio na bara suno roi runu ete waru jambere ni daraja murungu ndakaja murungu ete iro ringa mwanka bara vikera bai baro witi jambere ya bagererie obomba kuwata runu ore ngena bedero sionje ne vile wayero mukululu ara aye goyewa o mwe wayo kirie ngere akile dare ke maromba ayo ke muturo mwiro kiranse ya mutwe aitia njambene na kurubatiania kana wakithi paita baromba murungu kona boro wangere bai goro wangere patia lenjori eriene katoliene da dimanja mbena to eriare kuere kai tegarere nene baromba bagetia na injugo bakiromba irana bo thiri na bakiromba murungu abarekera njaba batu kunyoba kwethia nyoro iruru aringiro rengeriene rubaitithwa o barona irio kugacoka ringi hidirele barutiera nicho bayukirwa irura barucokia aruna ya kithi kuma riu ndakagera kocetha na murungu buru nyare ele mutu athora atwa oguruma ringo ngai ya kithi nchabo Pegua karingo ngai ya kithi nyarwa etano nyaste wakera nende tiania itaja njambene embe itaja go njambene ende ko ikiringaniro kya maromba amen boy nende au libonto okuba asiasa bana bayitumira njambene ra batakwele banimbyo yari kwembere nango ke mbadi kore umwe ukarete nze na koro ba mwagirira ya kiriko ba mwagirira ya kiu ende ta abanginya bara ko wata bakanga nacio njambene tukadhurana kwa ekaithwe siasa theri lakini mimi njambene niko yakayungu gwira nake kiringaniro kia embe na tiania niko kirombero kira kinene kia baromba ira murungu wo niko njambene kali
kumenya manto nkoroki jegie mo igembe o mwiro kethiro kithingatana kana kigwatanira na murithi wa bantuko ya Ruju. Tutagira riboti engene ara munini wa chibo wantere cheka mwembe ruke ireri na rombete aciari gutigira ne bagukaria ana bao kagite na gaka mbura ititana mbere na kura ntere mwanya mwanya kuringana na chibojo augete ati ntere mwanya mwanya chikwethirwa chige kondoru chikana chikiona ne ukondoro ne mugu kintu kirana ndi ana bonde babatere kwethirwa bage karua chibojo akiaria kiri mathiko jamwe ntere cheka mwembe na ejene ngerekano yana baire baraba kurikana bombera gukamatone Ruji na baithirwa bakiura na monkera nandi batamba kwethirwa bakigwatikana. Sabu chibu akamwimbirere mwandie gamba ng'ombe rukwireria mwana area managers bantere inu ibarutete mbitokiri akali bantere inu kumenyera na bago muno kagita gakakuri na mbura nonto babura mbura kuthina mbere kura enene cyane yimishye na cyane yoye kumeshye pa kwera wanu mwingo muno nima kuri kugamba mwingi na ukimwe kwena malima mengi wowe matandikwa nitole kutika malima mau na wewe bakubona mundu cyuye terima na dedikete eliyo mwere na ale male niyo mbera nimshiki mwa kwa huku andwenje mbera nkamera bwangu ngatinya botimbe ba kiuga muno ntere ino chaka mwembe antu baingi benjaga marinya kagita karaba kumba matubari na thaino gukura marinya mama mari na Ruje na kwa guku na gitumi kinene gya kumenyera na bago kula matubari maboneka kwa onge mara mune kulutwa wana kuntu ko ndo jwe ku neko menyera wajira ikali kulamba ku mata ko kuya ku no amwera mutike malima nako ambapo ni jukumu yenu ciana cieto ne jukumu yetu tuchike atia tuimenyerere arama kuona ciana ikithie thuchi kana wethire ciana ciaku igenda kana cingi utikumenya ni wega umebendoi kwani ngutugwa ugakaba tukita nondo tukithikiriria mtoto sijia amechombwa na maji ameanguka kwa mashimo ambayo tumechimba vizuri tufanya nini tuya zimbe ama tuya zike Muthia ni Sabu Chiboyo iredi na rutite mbitokiri akaribante irino chaka mwimbi kuhibandikithia kirisha kengoba thina mbere kuona urigitani kiri macibitari batakuri anuambi wengi wamekataa kuregister na hiyo SHA na tafadhali hiyo SHA kuna wale ambao wanajua wamesaidika nayo wacha kusikia mtu akikwambia haisaidii endeleka atia inasaidia wale ambao labda watajisajili kana leo we register na atere bagira huyo atakuja kwambia haifanyi kazi kwa sababu hiyo programu inaendelea kaunti imesema itakuwa ikiendelea na hiyo maneno ni wewe kama ndo agenda kuita kibande yake na okorwe na dimi yako ili uweze kufanya nini kukua registered. Kiripotera Meru TV kuma Kamwembe mbita murimi wa Mbogo. Dennis Mutuma Muthomi Ruterero Mathithio Ugorobona Ruto kare na Jacqueline.